Pomalo sliči Devonu. Ne kužim što mi vidi u njemu. Nije baš tako sladak. Dobro, ramena su mu ljepuškasta, priznajem. Njegove oči su u redu. Ne. Zalogajčić? Super, dobro, hvala! Ne gledaj bilješnicu, nemoj! Ne! Je to tvoja zadaća? Nemoj! Što je? Nemoj! Što? Mama! Mimi, pa što je ovo? Ma ništa, jedan dečko! Dečko? Tko je on? Je li ti radio ovo? Ne! To je izmišljeno, mama! Nije stvarno! Ta kapa, je to? O ne sumnje, blagajnike s trgovine! Mama, ne! Što to radiš? Ne! Oj. Mama, ne! Ti, što si učinio moje Mej? Kome? Melili, ovoj on. Trebala bih te prijaviti policiji. Koliko imaš godina? 30. Imam 17. Vidiš? Evo kad ne nosiš kremu za sunce i cijele dane se drogiraš. Ona je još slatko, nevino dijete. Kako si se usudio iskoristiti je? Mama, ne! Što? Kako čudakinja! Da je... Ova trgovina je danas izgubila vjernu mušteriju. Sva sreća da sam bila blizu. Taj mamlost ti se više neće približiti. Onda, trebam li još nešto znati, Mej? Ne! Sefet! Luđakinjo! Što si to radila? Zašto si crtala to? Te grozne, zavođive crteže! U redu je. Preselit ćeš se u drugi grad, promijeniti ime. Mama! Jako mi je žao! Ti si njezina sreća i bonus! Polješ li si tako? Ovo se nikada neće ponoviti.